Dragi prijatelji, dobrodošli na kanal Skillful Hands spretne ruke. Ovaj video možete naći na našoj playlisti Majstorije. U ovom videu htjeli smo da podelimo sa vama naše iskustvo o upotrebi solarnog bojlera. Živimo u vremenu kada je energija sve skuplja i nema je dovoljno. Zbog toga smo odlučili da pored solarne elektrane instaliramo i solarni bojler kako bi uštedili što više električne energije. Naš solarni bojler ima zapreminu od 200 litara vode. Greju ga 20 kolektorskih cevi. Bojler sa kolektorom nalazi se na krovu i okrenut je ka južnoj strani. Preko sistema cevi solarni bojler je povezan na našu vodovodnu mrežu i obezbeđuje nam toplu vodu za 2 kupatila i kuhinju. Na cevima je ugrađena pumpa koja omogućuje dobar pritisak tople vode u oba kupatila i kuhinju. Ima i 3 ventila. Donji radni ventil reguliše rad solarnog i električnog bojlera po potrebi. Elektromagnetni ventil služi za regulisanje dopunjavanja solarnog bojlera hladnom vodom. Gornji ventil je glavni i on se zatvara kada se temperatura vazduha spusti ispod -5 stepena Celzijusa i štiti pumpu od smrzavanja. Na displeju prikazano je vreme, temperatura vode i nivo vode u solarnom bojleru izražen u procentima. Na displeju nalazi se i set od 4 tastera koji služe za podešavanje vremena dopunjavanja solarnog bojlera vodom tokom dana. Dok nismo ugradili ovaj solarni bojler, naši računi za struju su bili ogromni. Zapravo, najveći potrošač struje je u stvari električni bojler u odnosu na ostale uređaje u domaćinstvu. Možete i sami da se uverite kolika je razlika u potrošnji električne energije ako pogledate ova 2 računa za struju u istom mesecu pre i posle ugradnje solarnog bojlera. Mi smo bili veoma srećni što smo za toliko kilovata smanjili potrošnju i naravno uštedili novac. Ova investicija u solarni bojler isplatit će se već za 3 do 4 godine. Ugradnjom solarne elektrane i solarnog bojlera mi smo maksimalno iskoristili sunčevu energiju i obezbedili besplatnu toplu vodu i jeftinu električnu energiju. Zbog toga smo želili da sa vama podelimo ovo naše veoma pozitivno iskustvo o isplativosti ugradnje solarnog bojlera i solarne elektrane. Svima toplo preporučujemo, u skladu sa mogućnostima, da sebi obezbede jeftinu električnu energiju i besplatnu toplu vodu, jer se ta investicija veoma brzo isplati, a uz to štitimo i našu životnu sredinu od zagađenja ugljen dioksidom. Ako imate pitanja u vezi sa instaliranjem i korišćenjem solarnog bojlera, sa zadovoljstvom ćemo vam odgovoriti. Ako vam se svidio ovaj video, vi lajkujte. Ako vam se dopada naš kanal, vi nas zapratite i preporučite naš kanal vašim prijateljima. Vidimo se uskoro u novom videu.